Learn smarter. Achieve higher. Goeiedag allemaal, mijn naam is Christiel. Ik is die Afrikaanse leermeester van Sky High Language Organization. Vandaag gaan ons die taal van die week doen. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Tel in Afrikaans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die maanden van het jaar. Januari, Februari, Maart, April, Mei, Juni, Juli, Augustus, September, Oktober, November en December. Baie dankie. I hope you enjoyed this video. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Bye. See you on the next one.